Shuti bakunzi ikiganiro mukunda, ikiganiro cy'ukuri kwizigiwe canke se kipindi ukweli wa kuaminika. Turabaramukije mwese ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amena. Ariko kandi no kuri bene data bandi iyo bari mu mihingo itandukanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nibaza ko uyu munsi ari bidasanzwe kuko tugiye kandi gusubira kuba turi kumwe namwe kuri Kamo TV kugira ngo turushirize naryo kwigira hamwe amajambo y'Uhoraho Imana Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kuwarudisha watu kumjua Mwenyezi Mungu na kutambua vyema ambacho Mwenyezi Mungu anataka kuzungumza na watu wake. Ni hayo. Baada ya kuanza acha tutie ombi ili mambo yazidi kuwa mazuri sana. Yani mradi watu wa Mwenyezi Mungu wajirekebishe naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni bora tuanze na ombi. Basi ndio hivyo, weka ombi na mimi nitaweka dua inshallah kwa ajili ya kuendeza vizuri baada ya leo. Naam. Reka tugushimire Mana uri mwijuru kuba wongeye kwemera yuko tuba hano. Reka tugusabe ngo ubane natwe, utwigishe kandi uzigame buri muntu wese araba kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan. Naam, shukrani kwa sababu kwa kuwa tumeshajirekebisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni bora tuanze mada leo tukiwa sambamba na tukiwa tunajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi. Naona msomaji wetu hapa Pedaya kwa kweli ameweka maktaba ipasavyo kwa ajili ya kurekebisha mada ya leo. Jamani, Arias, mada leo inaweza kuwa ni mada inazungumza kuhusiana na mambo gani? Icigwa cy'uno munsi rero ni icigwa kiryoshe cyane, icigwa kimeze neza, urukurikirane rw'icigwa twatanguye ca mbere. Icigwa kivuga ngo mbega ni urengeye kwitwa intumwa, urengeye kwita intumwa, ninde arengeye kwita intumwa? Yani aliyekuwa juu zaidi sana kuitwa mtume au nabii. Ni hayo. Na huyo alikuwa ni Isa al-Masihi ambao tumeona kwenye kipindi cha kwanza. Naam. Na leo inakuwa ni kipindi cha ngapi sasa? Ico rero nico cigwa tuza kuraba igice cyacu ca kabiri nkuko twayibonye mu gice ca mbere. Icigwa kivuga ngo urengeye kuitwa intumwa. Kabla ya kuzungumza mengi zaidi kwa kipindi cha leo, bimaana ni kipindi kinazungumza aliyekuwa juu ya kuitwa mtume au nabii. Na nataka kwanza niwajulishe kidogo kwa kuwakumbusha, kwa kuwa mada iliyopita tumeona mengi zaidi, tukaona kwamba huyu Isa al-Masihi ambaye ni zaidi ya kuitwa mtume au nabii. Na hapo tuliona kama tuna mengi ya kuzungumza kwake kama inavyozungumza kitabu cha Wahebrania 5 aya yake ya 11. Abeburayyo 5:11 twarabonye ko hariho byinshi uyu Yesu dushobora kumuvuga ko, ni naco gituma ikicigwa cyavuga ngo urengeye kwitwa intumwa. Niba arengeye kwitwa intumwa, none yagiye yitwa iki? Yagiye aba iki? Ivyo twarabibonye mu cigwa cyaheze, aho tugiye kuraba igice cyaho cya kabiri. Dusabye musomyi tusome kitabu cha Waebrania Waebrania ngapi? 5 aya ya 11 inazungumza akisema. Haravuga ngo tumufise ko byinshi byo kuvuga. Tunayo mengi ya kuzungumza kwake kandi bigoye isobanura. Na haya mengi yana ugumu wake wa kutafsiri. Kuko mwabaye ibitumva. Kwani mmekuwa yani hamtaki kusikia, mmeziba masikio. Naho mwari mugeze kuba abigisha, japokuwa mulikuwa watu ambao mnafaa kwenye umri wa kuwa walimu. Kuko mumaze igihe kirekire mwiga, kwani mna siku nyingi sana mukisoma, mukwiye kongera kwigishwa. Lakini nawabidi tena kurudi kufundishwa kwa mara nyingine yale ya zama hizo kabisa, ivyavuzwe n'Imana, yale ambayo alilendwa na Mwenyezi Mungu. Bimana hapa ukichunguza hii aya inasema kuwa tunayo mengi ya kuzungumza kwake, japokuwa watu hamwezi mukayavumilia. Kumbi kwake Isa kunayo mengi ya kuzungumza kwake. Unaweza ukamchukulia hivi au ukamchukulia hivi,
ambapo utataka wewe, gisi utakavyotaka wewe, kulingana na kile ambacho unakiona anakiweza yeye Isa, unaweza ukamchukulia hivyo. ni hivyo muyande majambo rino somo rivuze ati tumufise ko vyinshi vyo kuvuga. Icigwa kivuga ngo urengeye kwitwa intumwa, igice cya kabiri arengeye kwitwa intumwa. Tumufise ko vyinshi vyo kuvuga, bimwe mwumva mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri hari ibindi vyinshi, kubera ko uyu ushatse ushobora kumufata muri ubu buryo, ushobora kumufata intumwa, ushobora kumwigisha, ushobora kumwita ijambo. Ni vyinshi rero, n'amajambo menshi, ni vyinshi dufise vyo kumuvuga. Ariko kandi bavuze ati ibi bintu harabo bigora isobanura, harabo bigora gutahura, hari abatavyumva. Kubera iki uyu yitwa intumwa, kubera iki uyu yitwa ijambo, kubera iki uyu yitwa Imana, kubera iki yitwa umwana w'Imana. Ariko hamwe kugira ngo ibintu tubishire ku murongo. Nikuvuga ngo hamwe uzokumva ngo ni intumwa, ahandi ngo ni Imana, ahandi ngo umwana w'Imana, ahandi ngo umuntu, ahandi ngo ni igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Ivyo rero byose bigora abantu isobanura. Ariko kandi icigwa tuno munsi kiraza kutubwira mbega uyu yarengeye kwitwa intumwa ninde, mbega afise ububasha bwahe. Jamani, hapa tunaweza tukaweka hata haya Qur'ani kwa ajili ya kuwaweka watu sawa. Naam, ni hilo tunasema ni bimaana aya yake ya 171 kwa ajili ya kurekebisha watu wajue tunapoelekea ndo wapi. Kwani hapa tumesema kuwa huyu Isa tunao mengi kuzungumza kwake. Tumeona unaweza kumuita mtume, unaweza kumuita nabii, wengi wanamuita Mwenyezi Mungu, wengine wanamuita mwana wa Mungu, mwana wa Maryam, bimaana Isa bin Maryam, wengine wanamuita roho, wengine wanamuita neno la Mwenyezi Mungu. Hapa Qur'ani na mambo yake inazungumza, inasema naimba ikisema, yani ile aya yake ya 171 kane ijana na 71 inasema nini Qur'ani? Enyi watu wa kitabu, ngo yemwe bantu bahawe igitabo, msipituke mpaka katika dini yenu, ntimurenga imbibe mu byo musanzwe mwizeye, wala msimseme Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa lililo kweli. Kadora Imana ni mumuvuga uko atari, ariko muvuga nk'uko ari. Hakika Masihi Isa ni mwana wa Maryam, atangeka Masihi Isa mwana wa Maryam, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryam. Ukikosea kidogo hapo nimekuchukua kabisa. Naam, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Atangeka ngo Mesia Yesu mwana wa Maryam ni ndugu Imana na neno lake tu. Sikiliza, Qur'ani nasema hakika Masihi Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hapa kuna kamo, lakini aya hii haijamalizika, inaendelea ikisema na neno lake tu alilompelekea Maryam, alilolipelekea Maryam. Kumbe Isa Masihi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ni neno lake, ni neno la Mwenyezi Mungu alilolipelekea Maryam. Endelea. Na ni roho iliyotoka kwake, na ni roho iliyotoka kwake. Hapa sasa tumesoma kitabu cha Qur'ani ambacho kimetafsiriwa ipasavyo, sio yale maneno ya mibano ambao wanaita kwa Kifaransa entre parenthèses. Haya sio maneno ya jongezo, hawajaongeza kwenye kitabu hiki. Lakini kitabu hiki cha Qur'ani ambacho ni kitabu huwa nakipenda sana, kimetafsiri vizuri kwa kuwa Isa Masihi ni rasulullahu wa Mwenyezi Mungu, bimaana ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa kalimatuhu, neno la Mwenyezi Mungu, wa lughura wa Mwenyezi Mungu, bimaana roho wa Mwenyezi Mungu. Naam, amajambo ya Biblia na Qur'ani agenda bangabanganye kandi aruzuzanya. Qur'ani nkuko yaje nyuma ya Biblia, Qur'ani igenda yunganira neza cyane Biblia. Kuko hano Biblia yatubwiye ati tumufise ko vyinshi byo kuvuga kandi bigoye gusobanura. Qur'ani nayo icizi tubwira mbega bimwe muri ivyo vyinshi ni vyahe. Qur'ani rero avuze ati ngo mu vy'ukuri Yesu mwana wa Maria ni ntumwa y'Imana, ni jambo w'Imana, kandi ni jambo w'Imana. Ivyo rero vyinshi tumufise ko vyo kuvuga. Qur'ani ngaha icivuga bimwe muri ivyo. Harabibaza ati
Yesu bakamufata nk'intumwa gusa, ariko Korani yoyo muri vya bindi vyinshi tubufise ko vyo kuvuga yacitubwira n'ibindi ati ntabwo ari intumwa gusa, oya ahubwo ni jambo w'Imana kandi ni mhemu w'Imana. Korani rero igenda yunganira Bibiliya, ni bimwe rero mu vyo muri vyinshi tumufise ko vyo kuvuga, kandi rero munsi naho nyene turaza kubona mbegi ibindi navyo n'ivyahe Korani na Bibiliya biraza kuduhishurira. Nibaza yuko kugira ngo dutahure cyane twohera kure gose mu itanguriro, kuvuga ngo yani tunaanza kwenye chembe ya mambo ambapo kila kitu kimeanza, ambapo kila jambo limeanzia, na hapo tutakuta ni bustani la Edeni, ndio kila kitu kimeanzia huko, na hapo tukianzia bustani ya Edeni ndio tutaelewa mengi zaidi kuhusiana na Isa alayhi salam. Naam, tuzaguhera rero muri Edeni kugira ngo dushike kugutahura mbega Yesu Kristo ninde rero koko areko twumva ko arengeye kwitwa intumwa, arengeye kwitwa jambo w'Imana, mbega ninde rero Yesu. Sasa hapo tunakwenda, najua tuanze na kitabu cha Biblia. Naam, tunaanza kitabu cha Mwanzo 2 aya ya 15 mpaka aya ya 17. Hapo unaweza ukatupa maandiko kwa ajili ya kuwarekebisha watu wa Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala. Itanguriro 2:15 hari amajambo avuga ngo, Itanguriro 2:15 haravuga gute? Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo, naye Mwenyezi Mungu akamchukua huo mtu akampeleka kwenye bustani la Edeni, ngo aririme kandi arizigame, ili aweze kuwa mkulima hapo na kulinda hiyo bustani la Edeni. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, Mwenyezi Mungu akamwambia huo mtu hivi, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijya kukugomba, kila mtu wa bustani unayo ruhusa la kuweza kula, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi, lakini mti ambao unafaa watu unakufaa kujua mabaya na mema ntuzokigeko, usije ukala, kuko umunsi wakiriyeko, kwani utakapokula kwenye mti huo kabuza utakufa kabisa na hakuna kitakachoziwia. Naam, sikiliza hapa, Mwenyezi Mungu anasema kwamba alipomuumba Adamu amempeleka bustani la Edeni, na alipomfikisha bustani la Edeni Adamu akaishi humo, lakini akampatia onyo, akamwambia ewe Adamu, najua kuwa Ibilisi ameshuka, kwa hiyo wewe na kuweka hapa, nikikupatia ruhusa la kuweza kula kwenye miti yote ambayo inapatikana hapa bustani la Edeni, lakini mti huu ambao uko katikati la bustani hauna ruhusa lolote la kuweza kuchuma matunda yake na kuyala. Lakini Adamu, japokuwa Mwenyezi Mungu amemwambia hilo neno, Adamu niyigeze yemera icyo Imana amubwiye, aramutwaye muri Edeni, aramubwira ati ibiti byose uremereye kubirya, ariko iki giti kiri hagati mu itongo ntiwemerewe kugira gute kukijyako. None Adamu yahavuye akijyako, mbega kiriye ko byagenze gute? Bandanya havuga gute? harabandanya havuga ngo, Uhoraho Imana aravuga ati, si vyiza ko umuntu yibana wenyene, igenda muronderere umufasha bikwiranye. Umviriza, rero Uhoraho Imana yari amaze kumurondera umufasha bigize gute? Bikwiranye. Fata Itanguriro 3 uhere ku murongo wa mbere, havuga gute? Haravuga ngo, inzoka yarusha amayeri ibindi bikoko vyose vyo mwishamba. Umviriza, nyoka alikuwa, yani huyu alikuwa mjanja sana zaidi ya minyama yote inapatikana bustani. Uhoraho Imana yaremye, ibaza uwo mugore ati, mbega nivyo ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iryo tongo na mengineyo? Yani hapa ukisoma utakuta nyoka alikuja, yani Ibilisi kupitia nyoka amekuja akamdanganya Hawa, na Hawa akakula kwenye mti huo Mwenyezi Mungu alikuwa amemkataza, na alipokula yeye akampelekea na mume wake Adamu, naye pia akala. Hivyo wakaharibu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamaze no kubona itegeko ry'Imana, hari ikintu cyaciye kibashikako, hari ikintu Uhoraho Imana yaciye avuga, kivuga gute? Uhoraho Imana rero ngaha yari yarababwira ati nimwajya kuri ico giti muzopfa nta kabuza, kandi babwirizwa kubona ingaruka y'icyo cyaha zo kujya. None vyagenze gute rero ko bari bamaze gukora icyaha? Satani akaza akabagerageza bakarenga ibwirizwa ry'Imana, bategerezwa kujya,
bahavuye bafa. Rero tatubona muri itanguriro nyene 3:21 icyaciye kiba. Haca havuga ati Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe impuzu z'isato arabambika. Izi mpuzu z'isato zivuye. Sikiliza sasa. Hapo nasema Mwenyezi Mungu akawatafutia Adamu na Hawa nguo kutokana na ngozi ya mnyama. Naam. Sasa ngozi ya mnyama haiwezi kupatikana mnyama bila hujaona kifo. Ni hivyo. Ni maana mnyama unachinjwa na unaondolewa ngozi kugira ngo umuntu aronke urusato rw'igikoko nuko igikoko kibanza gupfa. Vyagenze gute rero hambaga kugwa ku rushato. Kumbi rero bamaze korona icangezo c'Imana bakisanga bagenda mbega mitongo rya Edeni, bakisanga bari gusa Uhoraho Imana yaciye afata yica igikoko maze abambika urusha impuzu zivuye mu rushato rw'ico gikoko. Kumbi rero Adamu na Eva ntibapfuye ahubwo bagiriwe amahirwe yo gusubira kubaho biciye gukuri Imana yishe igikoko. Mu gishingiro cyo gupfa kwa Adamu hapfuye igikoko, kandi igikoko ntaca cyari cyakoze. Nico kibazo kuki hapfuye igikoko kandi cyakoze Adamu na Eva. Mu gishingiro cyo gupfa Adamu hacapfa igikoko. None iki gikoko cyapfuye nga cyagombye gusigura iki? Cyagereranya igikoko cyagereranya iki? Ibi nivyo bibazo twongera turibaza, kwa sababu ndani ya Biblia kitabu cha Mwanzo 3 yake ya 21 tunaona kuwa Adamu na Hawa walipotenda dhambi walikuwa wanastahili kifo, lakini japokuwa walikuwa wanastahili kifo Mwenyezi Mungu hajawaacha kamwe. Naam. Ilibidi Mwenyezi Mungu auwe mnyama badala ya Adamu na Hawa kuona kifo na akawavika nguo kutokana na ngozi ya mnyama. Sasa hii mnyama mnyama huu ambao unakufa badala ya kifo cha Adamu na Hawa, huyo ulikuwa ukidhihirisha nani mnyama huu? Sasa haya maneno na ndio maneno ambayo Qur'ani inazungumza kupitia kitabu cha Suratul Al-Baqara, yani 2 aya ya 35 mpaka 37. Kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yanapatikana ndani ya kitabu cha Qur'ani kwa ajili ya kurekebisha watu wa Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka wa Taala. Inasema nini Suratul Al-Baqara 2 aya ya 35 mpaka 37? Inazungumza ikisema kitabu cha Qur'ani kinaimba kikisema, naam, na tulisema baada ya hapo. Sikiliza hapa Qur'ani nasema twaravuze hanyuma y'ivyo kumwambia nabii Adam, tubwira ngo Adamu. Uhoraho Imana akavuga ngo tubwira Adamu, ewe Adamu, ati yewe Adamu, ka wewe na mkeo katika bustani hii peponi, ni wibere hano mwitongo rya Edeni wewe n'umugore wawe, na kuleni humo maridhawa popote mpendapo, kandi bibuji vyamwa aho mushaka hose kuri buri giti cyose, lakini msiukaribie mti huu tu, ariko ngo nimwegere kino kigiti gusa, msije kuwa miongoni mwa waliodhulumu, nimuze mube mu bantu bononye ubugingo bwabo nafsi zao kwa kuharifu amri ya Mwenyezi Mungu. Kuko ni cyagezo c'Imana. Lakini shetani sasa yule ibilisi, umiriza ngo ariko Satani wa mwansi wabo alitelezesha wote wawili, yarabanyereje ngo bose babiri wakaharifu amri ile, bono na cyagezwe ico nyene, wakala katika mti huo, bajya kuri cyagiti waliokatazwa, yababujije, na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo, abakura muri bwa bwiza bari barimo. Tukawaambia, umiriza ngo Imana acabwira Adamu na Eva, nendeni nimugende muve mu itongo rya Edeni, kuwa maadui nyinyi kwa nyinyi, mwiremeye ubwasi hagati yanyu, na makazi yenu sasa, kandi ico muzomara ku isi katika ardhi, ego, na mtapata starehe humo, kandi muzoronka umunezero mu kanya gatoya cyane. Kisha Adamu akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake, kisha Adamu akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake, akaomba. Hanyuma Adamu yakira majambo y'imbabazi avuye kuona Imana yiwe, ngo arasenga na Mola wake ngo ambavura Imana yiwe, akapokea toba yake, yakira ikimazi ciwe. Kumbi Adamu amepokea maneno. Sikiliza, Qur'ani anasema Adamu kapokea maneno ya maombi. Naam. Kama ilikuwa ni maneno tu hivi, Qur'ani ingezungumza Adamu akasikia maneno
ya maombi na akaomba, lakini imesema Adamu akapokea, bimaana alipewa naye akapokea. Hiki alichokipewa kikabadilika kuwa toba, ndo ile kafara ambayo tumeona Mwenyezi Mungu ameitoa kwa ajili ya kumkomboa Adamu na Hawa, na Mwenyezi Mungu akapokea maombi yake, akapokea toba yake. Bimaana Adamu kugira ngo akizo uko Korowani bivuze ngo yakiriye amajambo y'imbabazi. Aya ikibisa ngo amajambo y'imbabazi yakiriye ni bimazi, ikimazi cyatanze kugira ngo Adamu abashe gukira. Twoca twibaza rero iki kimazi cyatanzwe cyagereranya nde? Mbega hoba hari ibindi bimazi byagenda bitangwa kugira ngo abantu baharigwe ibyaha, kandi niba byari bihari byagereranya inde? Igitabo kwanza cha Korowani ndombo kadera muri Bibiliya Yobu 1 ku murongo wa 5 havuga gute? Igitabo cha Yobu 1 ku murongo wa 5 havuga gute? Igitabo cha Yobu Yobu 1 ku murongo wa 5 hari amajambo avuga gute? Nuko uko iminsi y'inzimano yabo yahera, Yobu yabatumako ngo abeze, akavyuka kare mu gatondo, agatanga ibimazi biturigwa bihwanye n'igitigiri cha bose. Kumbi hata Ayubu naye pia alikuwa akitoa kafara, akitoa mnyama kwa ajili ya kusamehe dhambi kwa watoto wake. Ariko ico kimazi cyari gikwiye kugira ngo aba bantu batanga ibimazi bakire. Ico kimazi cyari gikwiye kumbura iki kimazi je ndakeka ari ikindi kintu cyagereranya nico gituma turaba kubaga intama gusa canke kwica intumwa. Birashobora kuba vyari ibintu bisanzwe, ariko ndiyumvira ko hari ikindi kintu cyari. Tusome igitabo c'Abalewi 5 ku murongo waho wa 17-18. Kitabu cha Walawi 5 ayake ya 17 mpaka 18 ndio tutajua kwamba hiki kilikuwa kinadhihirisha. Tunakwenda kuona majambo avuga ngo inasema nini. Kandi nihagira umuntu akora icyaha, sikiliza, ukiwapo ambayo yoyote atakayotenda dhambi agakora na kimwe mu byo nabujije, na akatenda yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, naho yoba gikoza atabizi, akiatenda kwa makusudi, abasinzwe, yeye atakuwa huo ameshindwa, kandi biga bitanyo vyiwe na haya maovu yake mujako atakuwa kwake. Kama azazanire umuhereza imfizi y'intama, alete kwa kuhani ng'ombe kabisa, ile ambayo inakuunika kabisa, ambayo ametoa kwenye fungo lake, izobe imazi igiciro uzocira. Na ibe ikimazi c'imongano, na hii iwe kafara kwa ajili uwo muherezi azamuhongereko ico kintu yacumuye atabigize ibigiranka, iwe kafara kwa ajili ya dhambi, nawe azoharigwa, naye atasamehewa dhambi. Sikiliza, hawa ni Bani Israeli. Bani Israeli wameambiwa yoyote atakayetenda dhambi basi alete ng'ombe ambayo ilikuwa ni ng'ombe au kondoo kwa ajili ya kafara ya dhambi zake. Na hapa alikuwa akileta kuhani anachinja ng'ombe hiyo, na ng'ombe hii kuteketezwa na moto kutoka mbinguni kwa ajili ya kuonyesha huyu anasamehewa dhambi. Na hii ilikuwa ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Sasa hii minyama ilikuwa ikidhihirisha nani? Ibi bimazi byatangwa n'Abisirayeli babwiwe ngo niwakora icyaha uzutangwa ikimazi, vyagereranya inde? Turagereye kwerekana ibi bimazi uwo vyagereranya inde. Duhere muri Korowani suratul Maryam bimana 19 ayake ya 7 tuone aya yalikuwa akionyesha ni nani huu. Korowani 17 murongo w'indwi kubandanya turabe uwo ibi bimazi vyagereranya havuga gute? Akambiwa uviriza uri Zakariya arabwiwe gute? Yewe Zakariya arabwiye ati yewe Zakariya, hakika sisi tunakubashiria mtoto atageka twe uwara Imana guhaye umwana, jina lake ni Yahya, izina ryiwe azokwitwa Yohana. Hatujapata kumpa jina hilo yoyote kabla yake, tutaro ngundi araro izina ngiryo imbere yiwe. Soma takatifu sikirazungumza nini? Korani 19 umurongo w'indwi 19 ku murongo w'indwi hari amajambo avuga ngo Korani takatifu haravuga ngo akambiwa ngo arabwirwa, yewe Zakariya tunakupa habari njema, tuguhaye inkuru nziza, ya kuwa utazaa mtoto, yuko uzovyara umwana, jina lake ni Yahya, izina ryiwe uzumwite Yohana. Hatujafanya kabla yake nituraronka uwundi aliye na jina namna hilo, imbere yiwe ntihigeze kubaho umuntu afise izina nk'iryo.
niendelee. Endelea. Akasema Zakaria aravuga ngo Mola wangu, Mola wangu, ati yewe mana yangu, nitapataje mtoto nzora guta umwana hali mke wangu ni tasa, hali mke yangu ni tasa, nimeshafikia uzee, umugore wanje amaze guca ivyaro nanje nkaba ndugutama. Umviriza, Zakaria arafite amakenga yuko azoronka uwo mwana Yohana. Sikiliza, makazi yake kijana huyu alikuwa na kazi gani? Kwa sababu Zakaria anaambiwa kuwa atapewa mtoto na huyu mtoto jina yake Yahaya. Sasa kazi ya huyu Yahaya itakuwa ni kazi gani? Qur'ani tukufu inazungumza kazi ya Yahaya itakuwa ni kazi gani. Mbegi ikorwa cha Yohana azoba ari ikihe? Mwibuka tuko turiga ngo urengeye kwitwa intumwa igice cya kabiri. Twabonye ko arengeye kwitwa intumwa ari Yesu. Kandi naho twabonye yuko buri muntu wese yakora icyaha yabwirizwa gutanga ibimazi. None ivyo bimazi byageranywa inde? Nivyo turiko turaraba kugira ngo tumenye yuko Yesu arengeye kwitwa intumwa ahubwo ari ikimazi. Aha rero muri Korowani 3:39 haravuga gute kugira ngo tumve yuko Yohana yashingiye naye. Hari amajambo avuga ngo alipokuwa akasimama chumbani mugihe Zakaria yarahagaze mu cyumba ariko asenga, malaika wakamlingania, malaika baraza baramubwira, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria atakayekora Imana aguhaye umwana yitwa Yohana, atakayekuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, atakayekuwa mwenye kusadikisha neno litokale kwa Mwenyezi Mungu. Mu Yohana azobuwa gushingira indahe jambo avuye ku Mana. Kandi nibukuye jambo yari yavuzwe mu Qur'ani nyene ni Yesu Kristo. Kandi 177 jambo yari yavuze. None Qur'ani iravuga ngo Yohana atakuwa mwenye kusadikisha neno litokale kwa Mwenyezi Mungu. Kumbi Yesu ni jambo avuye ku Mana. Ngo Yohana yari wo kumushingira naye ko ari jambo avuye hehe? Avuye ku Mana. Endelea kusema atakayekuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Yohana azoba gushingira naye jambo avuye ku Mana. Nani Bwana? Wakati wa jambo ni data, ni Bwana. Nani Bwana? Huo neno ni Bwana wa mabwana. Amena. Na mtawa nizira na nabii kwa watu wema. Na nabii kwa watu wema. Kumbi sasa Isa ni zaidi ya kuwa mtume, lakini yeye Isa ni neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni Bwana, ni mtawa na ni nabii kwa watu wema. Jamani takbir. Yesu akbar. Kwa Waislamu wanasema Allahu akbar. Yani ndo hivyo. Huyu Isa al-Masihi yeye ni mtawa, ni nabii, ni Bwana. Unaona? Na ni neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na huyu Yahaya alikuwa ni mwenye kumsadikisha. Yari wo kumushingira nahe. Ikibazo rero mbega Yohana yaramushingiye nahe? Niba yaramushingiye nahe, yamushingiye nahe ivuga gute? Huyu Yahaya je, alimusadikisha? Na kama alimusadikisha kama nani? Kitabu cha Yohana Biblia inajibu. Kitabu cha Yohana 1:29 Biblia inaweka conclusion ikimusadikisha huyu ndo nani. Nasema nini? Inaimba ikisema 1:29 inasema bukeye bwaho. Sikiliza, tumeona kuwa Yahaya alikuwa mwenye kusadikisha Isa. Ngo Yohana yari gushingira Yesu inahe. None naye yamushingiye niyihe? Umviriza Yohana 1:29. Yohana yita Yesu mwagazi w'intama w'Imana. Sikiliza, inasema bukeye bwaho asubuhi yake, yani kucha kwake, abona Yesu aza kuriwe, akaona Isa anakuja kwake. Aravuga ati, huyu ni Yohana anamuona Isa anakuja kwake, akasema nguyu mwagazi w'intama w'Imana, ndio huyu mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu, ukura icyaha cy'abantu, auchukuae dhambi za wa ulimwengu. Haravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe.
yani kucha kwake, yani kucha kutwa kwake, akaona Yesu, yani Isa anakuja kwake. Aravuga ati Yohana akamsadikisha akisema, nguyu mwagazi w'intama, jo huyu mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu, ukuraho icyaha uondoaye dhambi za ulimwengu. Kumbi Isa ni mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu anaye ruhusa, anayo uwezo wa kuondoaye dhambi za ulimwengu. Kumbi zile kondoo zilikuwa zikitolewa kwa ajili ya kuondolewa dhambi, zilikuwa zikidhihirisha Isa ambao ni mwana kondoo wa Mungu auchukua dhambi ya ulimwengu. Jamani, hapo unasikiaje? Ni ibintu vyiza cyane kubera ko hano turaronsa inyishu ya za ntama zahora zipfa uhereye muri Edeni. Zijya ntama zahora zipfa uhereye ku gucungurwa kwa Adamu, ukubandanya zagereranya kumbe Yesu. Kubera ko Yesu Kristo ni umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Niyo mpamvu Abisirayeli kugira ngo baharigwe babwirizwa gutanga ikimazi. Icyo cyagereranya Yesu Kristo aharira ibyaha byabo. Nicyo gituma Yesu yaciye ababwira muri Yohana 8, dusomere Yohana 8:56. Yohana 8:56 hari amajambo avuga ngo yani kitabu cha Yohana 8:56 tuone je aliwaambia nini yeye Isa. Aburahamu sogokuruza wanyu akamwambia Ibrahimu babu wenu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, naye pia ametaka kuona siku yangu, kandi yarawubonye aranezerwa, na siku yangu ameiona akafurahi. Sasa fikiria, ni lini Ibrahimu amemuona Isa? Gari Abrahamu yabonye Yesu. Ndio shida sasa hapa. Yamubonye gari Abrahamu. Ego. Kumbe Abrahamu yabonye Yesu. Igi Abrahamu yagomba gutanga umwana wewe ikimazi. Biciye mu kimazi muri wa mwagazi w'intama yatanzwe. Kumbe kupita ile minyama ilitolewa wakati Ibrahimu alitaka kumtoa mwanae kama kafara. Sasa akapewa mwana kondoo. Akaambiwa na Mwenyezi Mungu, yani yule mwana kondoo alikuwa ni Isa. Ndio maana Isa akawaambia Ibrahimu babu wenu naye pia ametaka kuona siku yangu, na alipoona siku yangu basi amefurahi. Kumbe siku ya Isa aliyoiona Ibrahimu ni wakati mnyama ulitolewa kwa ajili ya kumkomboa mtoto wake. Soma Korani 30 yani Korani 37 ayaki ya 107 inasema nini? 107 kwa kumalizia. 107 Korani inasema nini? Yani 37 107 37 ku murongo wa mirongo wijana na ndindwi kwego turabigiye Aburahamu yaboneye ko Yesu avuga ati basi tukamtolea fidia tukamkomboa chinjo ya kitukufu. Yani bimana basi tukamkomboa kwa mnyama wa kuchinjwa mtukufu. Sasa Ibrahimu naye pia mtoto wake amekombolewa na mnyama wa kuchinjwa ambao ulikuwa ni mtukufu. Qur'an takatifu inazungumza hayo kwa maneno mazuri ikisema basi tukamkomboa kwa mnyama wa kuchinjwa mtukufu. Bimana naye Ibrahimu aliona siku ya Isa wakati mnyama ulimkomboa mwanaye. Naye huyu mnyama ulikuwa ukidhihirisha Isa kama alivyosema Yahya. Jamani, unasikiaje? Ndio hivyo. Kumbe rero na Abrahamu yari yaramubonye igihe yatanga ikimazi, igihe yari karatanga ikimazi, yari yabwiwe gutanga umwana wiwe Isaka, ariko mu gishingo cha Isaka hakaboneka umwagazi w'intama. Ico gihe rero Abrahamu yarawubonye umwagazi w'intama uje gucungura umwana wiwe, aranezerwa cyane. Amen. Muri make rero nuko bakunzi b'ikiganiro cyacu ukuri kwizigiwe, aha niho ikiganiro cy'uno munsi igice cya kabiri cy'urengeye kwitwa intumwa kirangiriye, aho twabonye yuko Yesu uwo mwita intumwa, umwana w'Imana, umuntu, umwagazi w'intama ukura icyaha b'isi. Mbere Yohana yarari yashizeho kumushingira yuko ari jambo avuye ku Mana, kwari data, kwari intumwa n'inzira ku bantu beza. Ibyo byose bashobora kubyita Yesu, kandi tubonye yuko Yesu ni kimazi gikuraho ibyaha, ni mnyama
mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za ulimwengu. Yesu ni umwagazi w'intama ukuraho ibyaha by'abari mw'isi. Imana rero ibahezagire mwese mwakurikiranye kino kiganiro kandi mugire umugisha iwanyu. Reka twongereshe tubatere amatsiko yuko hari igice cyaco kigira gatatu tuzobandanya, aho tuzoshika ku kubona mbega Yesu Kristo nawe ninde twarengeye kwitwa intumwa, none ninde koko niki. Reka mu kurangiza usenge tuyegereze amaboko y'Imana hama turangize amahoro. Naam. Data uri mwijuru, turagushimiye ukugene ubanye natwe muri kino kiganiro. Turagushimiye ukugene udutahuje Yesu Kristo uwariwe. Turagushimiye kandi ingene uzigamye buri muntu wese yagikurikiranye. Reka tugusabe ngo twongere kandi amahirwe kuzokurikirana igice cyacu ca gatatu. Reka tugushimire rero kuri vyose n'ukugene ubandanye ubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan. Naam.